Letsholo la ho entwa ha basebeletsi ba lefapha la bophelo le se le thakgotswe seterekeng sa Dr Ruth Sekgomotsi Mompati se kenyelletsang dibaka tse kang Vryburg, Ganyesa, Taung, Schweizereneke le Christiana, empa mekgatlo ya baoki ena le dingongoreho hore e direge kwano mo re leng mo teng mo babereki ba ile ba dira strike. If we fight with management and the province for the vaccine to come, but they listen to us. Botsamaisi ba Jomorolo Memorial Hospital le badiri ba berekile ka thata gore go bona le launching e. Letona la lefapha la bophelo la North West Madoda Sambatha le re tieho ena e bakilwe ke ho kginwa ha ente ya AstraZeneca. Now that Johnson & Johnson ina le element ya research le element ya vaccination, so distribution ya yona inile ya linkwa directly to research centers. So e startile ka di 2 districts tsena le research centers. Ho sa le jwalo basebeletsi ba lefapha la bophelo ba entilweng ba thabile. Vaccine e tsamaile sentle, ha gona di pain, ha gona nix. Ke ikutlwa ke le relieved gore ke tlhabile because ke a dumela gore this virus e teng ene ya bolaya. Ho fihlela ha jwale e se ele basebeletsi ba lefapha la bophelo provinseng ya North West ba fetang dikete tse 23 ba seng ba entilwe. Selwane Gagau, SABC News, Vryburg.